Le Teatre de la Ciutat és un dels principals teatres de Toulouse. Hi ha d'espectacles per totes, de quina question. Hi podem veure de peces de teatre, de comèdies musicales, de dansa, de cirque et d'espectacles de marionnettes. Le théâtre se situe a una carrière Pierre Boudis a Toulouse. És instal·lat al cor del centre històric entre la plaça Wilson i els barris contemporaneus de la plaça Occitana. El bâtiment actuel ha estat construït en 1998 per l'arquitecte Alain Sarfati, sus l'ancien emplaçament del Conservatori de Música, que ne conserva son que el portal. Els vestigis dels remparts romans de Toulouse són també estat conservats al sòtol. En 2018, Galer Stoev és nomenat director del teatre. El torna a nomenar el Teatre de la Ciutat. Avant l'édition, le Théâtre National Toulousain, le TNT. Le Théâtre de la Ciutat dispose de 3 salles que són la grande salle bleue, on y a 888 places, le Cube, un petit théâtre on y a 250 places, et le Studio, on y a 609 places. La production de spectacles és la missió primera del Théâtre de la Ciutat, l'habilitat Centre Dramatique National depuis 1949. Les joves comédiens fan des stages de 15 mesos per apprendre le métier à travers des ateliers, de communication, des relations avec le public, des techniques, de production, des costumes et des décors. Pendant aquel stage, creen un spectacle que juguen al Teatre de la Ciutat feien Gerardo. Del 22 de novembre al 12 de desembre 2023, les étudiants del taller de la Ciutat han représentat leur spectacle Même si le monde meurt.